I know many of you don't know is that Roslyn Akombe is my wife. If you see those pictures, you'll see her with my mom. In fact, she was treating her. She would take her to the US. So it's wonderful. All of you, Clive, thank you. Yeah? Richard Mumonyonka akaandika kabisa ngakole video. Ngote vyaba kusinga ndikiri Roslyn Akombe egera acha konye matianya mangana siasa afikisa mangana IBC voter registration and stuff. Yeah? Nchandikite kabisa onyonga mpimete akaisia kaka murumbi tikakaraya ndra kukwana. Onyonga mpimete kabisa. Ingobulinga Roslyn Akombe ale. Kani Roslyn Akombe no murigyogo. Roslyn Akombe no murigyogo onyonga ama tukawansi pingo murigi katanya kwa mnyora. Tikamatangara era. Mimi na yeye. Yeah? Na kiko nyarekana matukawansi pi kuliki Roslyn Akombe ngombo bulinga yale na chako nyamati yangu tubanga mangana IBC ima nyarekana nga Roslyn Akombe no murigibo onyonka sawa tu kulende tali kikyandeta ekintu kyandeta nelinga abajumbe ba 2 term na ba 1 term mbomera no munyonka kusanga na kuena na pole ojusu mheshimiwa Onyonka zaidi. Kwa mwenzangu Senator Onyonka ambaye praise God, Senator Pole. Richard, pole sana. I know losing a mom is very painful. In 2022, me and Richard Onyonka ekinege ndo kia maana sana oinero omogusi oyo nere omogusi tofauti kando kisiasa kando bono twensi nabagusi tukaranze tosemani toyo minto pole. That is what we encourage mnagusia bagusi baito bonse na Rosoro nara Zairi Janda nara Tongi nara Birundu noali nara ngati nyambale nalengo Onyonka manyene noali abaheshimiwa ao no balenge bagusangi nkwana ekina kitutagete kebe gusi ama tukonse kimuramo teba ninga guns ntotageti bali bagata guns mutige guns chero chitoko bakwana mpaka kamotike. Stop it. Ondibanzo kata guns personally njengo modi campaign yakogera neba karumu yobunarabe takwikera buya womuntu yonde komenya n'ubugima bwaye bya njira teyo bya bwaye bura ikero yonde ko pamoya muntu kale moyo atabwati ngomende yonse oyu ali bya na muntu teyo muyo kubonde kiro muntu na tubye bwaye buri nyasamo tongete igoti mbasa konyora nga muguru abune ni mujuka tuguta chiguni bara chitabanda tia kiro muntu akwane siasa ya ibunire mumira no Munyonka mwasanga na igubya sana muntu ntaro nsimbarati matabe nera acha sabande tabasuko ba personal acha sabande basange ngora engole nanu byiga abantu bamanyina ki bokimbo kye tonzi nabagusi ebe maroko babe mambi tonzi nabagusi na stokere na kauti ndo tonzi pi ngusi bali baranje kwenda igoto ikatu linga omulembe no miya oinero omulembe tokanete osoro no ali ngali lakini tiateba nike mayenga squeeze matuka yo soro tinda morana gunzi osoro round yeye asa bantu ametokora siasa no soro tindara ga wakonde tindara ga kora matiangi tindara ga gocholionde siasa yanye ga sino ngora sauti mugirango nena bare irane ko tinda igumuntu makongo kumupinga inu mura chimonda ya via comment section na kionde naro lakini akokira sana korosoro no alinge umuntu mukwane anza iri janda mukwane sana matavinga siasa nye yakongire aendeka onye na bako nyara agendre akino molembe ntuba skora sigi bosongo abantu mbate problem nabo bosongo ebino wenke bagendi onye kabate nera murabe sigi hatutaki mambo ya vita in Kisii tikakiro umuntu akora siasa ya no molembe tiagusi ebe the peace city asekiro umuntu akokora kiriata kete solonga zita ikumizonde the peace city nevon bono gitu akurire komboleza ga mwekire mwero Onyonka pole next na matanga kale asa matanga yo karo ndo arabinto biritu aroche sobo ngwae aliyeso amujumba ko tena ko kwani mtobya bya 1 term omuntu 2 term ojo murali konda Jafet ndo arabinto biritu this time round kibagendi ndo uronde bansi konda oli ko kwana 1 term tigakwane oli ko kwana 2 term tigakwane yakara matanga aro mwana siasa ngira kwana
namatangare lakini yes siasa gukora ikakwane siasa bantu kibaro mubasukuli no mwana siasa platform moya kwane muiguna kiara kaba kusioniga na murangeli kumata bunju mata gerera mugo akeroka moche inje ngoba time rimure jiro begeli konda bungwane lakini ngamba rangeli ga mugoche so let them do their politics lakini segi ni atotagiti asobu ororo buno nyonga abomira nirigo in fact nyonga tali muntu mube nyendri yaro muntu vurugu angabona bantu bali bonzi mbachiti yabo onyonga tanya kora mazairi tanya kora mosoro tanya kora masimba tanya kora monde bwenzi ago parade buno mugaka ubwata maskani osomete kintu underline amaskani nendo somete na kiagera dabanda bonzi bakatwaro bali mugwika bo nyonga Nairobi na komosange ugamba ne na tonya arte koranga kumbu Roselina Kombe no murugi ongo Richard Onyonga ngao nako kasana bono ko munyora musibati utumire mpaka smart yangi ndaisi bono ko te Onyonga nga marete ko sutota cha bacha kom akwa ni matiang IBC atendera mangana communication side torenga IBC ya very dealt with ndoju ko iberu ekara ka korra chikurinje chiko kana tabi ngaye no boy no more. We need people with knowledge and she's a very smart lady Roselina Kombe. She did a very wonderful job. Akarizaini hapo tikako genda. Nero muswati mungaini. Aba gusiba minto, that is what we are asking for. Tutuale peace. Bamurambara balonyora ba wakanu chibesa bachikuruana. Wakanu chibesa bachikuruana. Kakiso wacha kwenu. Kimu wakanu chibesa kali tabi mongonu litama. Pono marabuno konyo korali matiangi bate bangi ya nene iga namabegete video ga bantu na okire sana ba respond wako mote ipole. Yani amagu ikerwa kwe abunu chimbarunga sengenjo kubuli bicha matiangi na kubuge sirimbe. Tali bya tomato ko ba. Itali kusito manyete. Tali yarunya chato tigeret. Tali yarungeli ato tigeret. Tali yaro vurugu we yaya. Tali yaro sakawata betenga kama ndege na megete. Mandege tali sei. Mandege ni binte bya ko koleka no boro bugo chikusi. Nali kwa sababu kusipensi una moro draba kakabo chi leaders chito chikaransta masaya mabako sanga bako konya Onyonga bako mwapole na bonga neti mwenzi mukole boyo yakora Richard Onyonga obale tram tigo bwamo butubutuale na tete mungwano ndenga in 2027 abantu bachoro na UDA kurugusi matiangezi kuru president either way awonzi na bamatiang yakara ngai bakuru ngusi umuntu ese kuchorwa nikiyame kengao matiangitero bugambi abonzi nabantu bagusiya magendra anya gajukoletu ngusi yakoletu ase tubwate tubauti kurali ali haro ntutakidio ndevensia bero oyo muvyeka Dr. Kengo Fred Matiangi ende se video tiangere chinga kecho kote aba familia Richard Onyonga pole ende tiangere chinga kecho kote bya familia pole sana asenge njoko siringina bose mama tarigendo kya rais njibeka na seti mama akongi bora timo maiti nanya ndikaba komorobye bwaye lakini ababere neni metu nuburu sana ende ko buru mama ubugimo bwago ngutwara bole kasoro bokega intongero komisa ubwanchani giti kibona nene miaka kiyekire nabo bakanya sambe amune se miaka ya bedre kwa sabana kia sako genda timoke no mulembe nabirego twensi no turu chabo kwamindo mushimo Onyonga twensi no turu chabo yamuna sana asaba sesen